Baetapele ba Popcru ba ile ba tshwara kopano ya komiti ya naga e kgethang ka Labohlano moo ba ileng ba nka qeto e ipiletsa ho beha mmuso tlasa kgatello ho shebisisa maemo a hona jwale. We may skeleton staff that will be working, but we have actually mobilized our members that most of them in numbers must be part of this national march. Mekgatlo e meng ya setjhaba e ntse e batla taelo ho ditho tse ding tsa yona mabapi le tlhahiso ya ho nyollelwa meputso ka diperesente tse tharo. Mokgatlo ona wa basebetsi o re ditletlebo tsa bona ke tsa kgale ebile di hloka moralo wa tshebetso ka potlako. Reversal of austerity measures and budget cuts, full implementation of SABC Resolution 1 of 2018, insufficient uniform and adequate clothing allowances. Popcru e re ha esale ditho tsa yona di sebetsa tlasa maemo a mpefetseng dilemong tse ngata tse fetileng. E boetse e re mohanto wa hosane o tlilo hlahisa tsela eo ba sa khotsofalang ka yona mabapi le maemo a hajwale a ho kgaolwa khafetsa ha phepelo ya motlakase. This has also seen our police stations becoming vulnerable as communication lines are affected and communities cannot access the already under-resourced police, while those stations which have generators normally run short of diesel. Popcru e phaeletse ka lereng mosebetsi o keke wa tswela pele jalo ka tlwaelo hobane ba ka pele ho fana ka tshireletso ba iphumana ba le tlasa tlokotsi.